Na Motovunu je sjajno, taman se ove godine poklopilo 20 godina kako sam bio prvi put na festivalu, pa mi je posebno drago da je film ove godine igrao u glavnom programu i mogu reći da sam jako sretan što sam ovdje. Znači, svi zaposleni biti vlasnici? Pa rekao bi da sam ja puno osobno naučio snimajući taj film. Naučio sam o motivaciji radnika, o poziciji radnika, o mogućnostima i dosezima te borbe radničke. Ako radnička borba nema saveznike van tvornice, onda je vrlo teško izboriti se za ono što želiš. Planovi su dalje, otvaramo takmičarski program Sarajevo Film Festivala, idemo na Dokle Lisboa u Lisabon. Ima još nekoliko festivala, za njih sad ne mogu trenutno reći jer nisu javno objavljeni, pa bi to za sad morao zadržati za sebe, ali čini se da je lijepa budućnost pred filmom. Evo stigla je ekipa s Brača. Oni su glumci zapravo iz filma koji ima svjetsku premijeru večeras u Motovunu, to je film Čiči Biči, bolski turizam u doba korone. Kad ozbiljni redatelji prave ozbiljan horor, oni nastoje da likovi koji se pojavljuju, umjetni likovi, što više sliče ljudima. Što god više te lutke sliče ljudima, oni su strašnije. I tako su ovi kartoni zapravo, oni što god su bliže ljudima, a bliski su bolskim turistima, jer su otprilike takvi i turisti, oni su strašni. I ništa se novo ne događa u Bolu, nego normalan turizam, osim što su gosti od kartona. I hope that you will enjoy this short night as well as the nights before. So,